Hello guys, this is another behind your height is an vlog on nang jotno lamsugo. Okay, welcome back to my channel. Nor taksu jati banjar na ke subscribe khai kong please daga jai khai thang khai di. Ang tau boro thang jong no ano nuguin mang khana no boro thang so gani wan thuk tong khana. Angka ang to tabu kisa samung nangai phatro thang mani adi lama busuk nai tho weather bu busuk kaham kep kesanya ko kolomia hai kisa keto kesango ang tabu ani thang mani jago sogoitei hinga ang tabu khungkai sok paika seng hingkai jan bai Santi bazaar of haijak tamni bagai hingkai kisa buskango samung kaisa kotoma sini haino hingga pun bagai phani sarnaina phayo samung bolte tamo sini buskango panda tongo hingga pandan bagai kisa ko depnat of haijak mongai Santi bazaar ni phani sar belai kahampo hingga singoro phaika jan bai kanai nailainya ni hinai just kisa naigana bahai buti hini bin office pai sing phaijak hingga sing tabora habai nailaigana nai nong no funung nai norbo nai toni soy এটা লম্বা হইতো না এটা লম্বা করন যায়নি এই তো হইতো না মুখ ফাই muka mo betla kusuk muti ni da nahana ba sida Abising go bani kos nitiro toni man kata nakat nis number na order riwoy freeze buti freeze nai la mo tan nung duwan dari na duwan mo bagay tawo lo nung kay nung muti nahana mo sung ba amma nuhun na duwan mo na haron ko muka ring la oro kat ning ko kri da godres angti godres hamse gya ani room ni haje hamza ga আচ্ছা দাদা এইরকম ফ্রিজটি কত এটা 36900 কত 31500 31500 না আর ইতি এটা তো কি কাজ হলো এটা বাড়ি ঘরে দিয়েছে না নেই দাম তো এর দাম 52000 আমি বাদ দিয়ে 45000 আচ্ছা খাট বক্স এই বক্স 7 বক্স আর উপরে জানো আছে জানা জানা দিদি জান দাঁড়ান এটা হ্যান্ডেল আছে তো না হ্যাঁ এটা লোনের টাইম আর একবার কালার দেইনি এটা তো কার গ্লিস করেন না আর গ্লিস কি চাই গ্লিস দরকার না লাগলে উধু কি লাগবে এটার দাম কি কত হইব কোনটা এটা এটা 60000 সবতে একই দাম না ডিফারেন্ট 58 এটা একটু কাজটা কম না এটা 55 কত 55 সুপার টুপ আছে নি ও উপরে যান চলো আমরা লোকে আয় এটা কত হইব 35000 35 আখমাস না খেলতা খাবলা হাসু সুকি তো ইয়া নরমাল এটাও বক্স না কত এটা 37 বিসমস ইনকাম 37 মতই শীত তুলাং মাস আনাই বলে আমাদের কোনো আমুদ বেরদম পিতা এটার ইয়ো এটা না প্লিজ বোনের জায়গা আছে নি এটার টুল পাইবনি এক্সট্রা টুল নাও লাগবে এক্সট্রা তো এটার দাম কত হইব 12500 এরকম কাতের ভিতরে আর ইয়ো আসেনি ওয়াশিং মেশিন তো কত এটাতে 28500 কত 28500 এটার ইয়ো 9500 ড্রাইনেস সব আসেনি এখানে সব খাট নাই ঠকা বলে এটা আছে 75 75 কেমন আইকুল দেখা 60000 63
58. ये 52 नाम से ले गए कंप्लेंट पाती Mo cái gulab ta. Mo cái số này thôi kìa. Mo tụi này thôi kìa, này thôi kìa. Mo này thôi cái gì nè. Ha hamzak. Masa gerak rok payah. Mo này thôi cứ. Mo cái dam ta bet la. Hingke tabuk hingkai mani rok nebeman pore fanisa rok hingkai jeng tabuk hingkai kaisa tamnani sobo habjak kisa salai gana hinai lengkha belai lengkha bin office bai phamani bo hingkai phungo bo haino mai phat phat ke sai phaija kaham kaisa jagya hingkai jeng tabo puri sobji salai gana hinai hapka kate bo hingkai to doi bo jakha ang to doi jaya curd jaya hingkai jeng tabuk oro hablaijak hingkai Iko nai tung ni sin blog no hingkai taksu jodi panchara na keba subscribe khai hingkai kisa dakti ke subscribe khai di hingkai tisa norok ano insta o follow khai manu saira hinai kasin puri hai koto mui ke bodle astam thogya ano tamin sa mo hingkai bike khorani jotton salai puri sobji dugan thoknai fo famous fo aro a bisingo aina rok tongo hinai thok kai kisa pon thogya mui hingkai but puri hingkai kisa tamne asak kharabia chao norom sop no thole thogo puri hinga sa thogya tongya but mui hinga thogya bo hanga takai puri sobji chao histisa doi sai tongo a doi glass kaisa si 30 rupees po ang to sa ya bon chao hinga botak satutui sai tongo ta ang bai kok sai tongo jeng hingai hi sawin tongo hai saisong sai tongo Bahai ke ba doi no ba thogjak ang to sai mia guys no ke ba doi sai da man ano comment ka sabai lang ke doi du dok bai kre ang milk je product ang abo bai kre ga ta ka sabai man ning bai man pore bo bili na thango hangkang asujak hangkai hiang glass rok tongo ani ma khangno ka te ignore khai di hai buri hamia jak emre to always no buri hamia but okay malai len rob ti sa hai next video bye bye see you next video bye